Yawang riamen maigu Zeme News Ma Nsa ge hai manazek lum delei. Maigu mar samrai lang bete zen dulia gai delei. UP Uttar Pradesh gu BJP MLA bzi zne Jai Mangal Konojia ka chepez nze mai COVID-19 padage positive test petelei. Kagne Uttar Pradesh gu MLA pez padage COVID-19 positive test pelu bachangdu halat ki ro zai makma kangen tause zai pe kangmaram do hadause bambe bizigene Executive Officer Maharashganj Nagar Palika Alok Singh ne pachu complaint file te gai bidle je sale pa bauro ge du tepro pa za COVID-19 positive test pelu za halado kanrame restaurant amges the COVID-19 go pane rules against the bizigene pachu FIR file te gai ni le je sale Zai Center Supreme Court kene nda mai ge vaccine ka pen de ge sa dai se chi chi ne minabram ze vaccine ka marale ka chebe nde ge sa chu dai se vaccine ka bige zimna me pampo me ze ne sing nu ne vaccine za ka prale makti za ya ai pop za illegal ta mak pa za ta I mak pa te le za sale Suppose in a Supreme Court Center bonus as I pop a COVID-19 go guideline get I pop vaccine couple in the gan chinami zedu camera lay the Nina Saleza I pop china captiza takasia better the laser Supreme Court can china camera hang rang si kai katai delay the Assam half long Dima Hab South District I pop Kumkreming gonna kumkrete said Mahanga co-vaccine tele pegai zabambeze hana poina meze ipo COVID-19 hare kapigia nchichina kabze bamleze anisele Japanese school longina kam kai namloze kamle mezdu nchichina teiraza kableze anise wang changdele pozigna ipo bage ani FIR gumze chena apnize rang sigara hangya igumeize Kau tebe si de kapni da kapni rang kau la me ba anu ya chi mele suppose gan ai po ba conviction ne pani za tem sia do di ba changule zaina ai po ba pani hengem kap ka za chai di zaina zai mo ma ka pani da kan rate ne ba hre ba pati za ya ai po ba du crime changudele suppose gan ai po ta tebe I te mra hangge I gume zai MP Madhya Pradesh Dulkot kloge rahang pe kum kai mi ko se pe Zai pe pui, zai pe si pui na teu chani delei. Teu chani be pan deu za pa engage te lu be changge pa na hello me za chatting message te be busy gina pa chu za teu chani delei. Zai teu chalo jangge ki to ni be chang lang chom chang na police men ngau do delei za sale. Zai Tamil Nadu go Health Minister MS Subramaniam ne sa Tamil Nadu ga kumkremi na kumkrete set na point ramze 100% student le ne ze apo ba first COVID-19 co-vaccine reheuze first dose haim na za khaploi dele 100% dele ze sale kagne COVID-19 ge dere ya ki di zigna Tamil Nadu ge chunara changba school le na close te kam ni dele ze sale jai South India mago hero pazita be danus banai panau Aishwarya kumkrete set Kalakte lu bachang na panai divorce lu rahangya panai kalakte tarahangya panai na social media ga rang bagai dele Kerala Kottayam district ke minarahang pe kum hadai ko ne ma rahang pe kum kres kui ko se te chalu za bugu body pom ze police go station so ga pane to gai be bisi police menangau daw dai lu ze pachut Tuna tuilu za ka bangya kaila mule za sale Zai police go report sai suze panai za drugs telu kamene ko le za sale Nalang bete za India ram go COVID-19 go update pe si gai kadai delay US igne pe pehrarit ka chibe India ram ge Omicron variant har COVID-19 ka chibe case ka chibe pe kadai be plan te se changna za hai suna za kai ket petle zai chuna plan India ram ge pe changdi be changte sa za hai na za skui Jana Omicron COVID-19 hararet kena India ram ga chunan raja bam planet za changye za hai kerla muile za idai di me changchom za hai ke za skui Jana India ram ga 24 hours long inzmai ga COVID-19 hararet kena rajan that pack dai me planet za lagna za changhim rete sa za hang krete sa me za rapak dai dile za India ram ga chuna planet za COVID-19 hararet kena raja bam di me La Krishna za changhim re sruza hai sruza angkai te set za idai di me plane la ke za changringe sna za hai madai za angkai ke
Zai report chai si 24 hours long gana COVID-19 harare kana chai di me plan te za India ram ge hai chum za hang kre me chai di delei za sale za India ram ge plan te za ai po be COVID-19 harare kana chai di me plan lak madai za changrak te sa srok za hai sna za rek srok ke le misi delei ningne ne pegai be bisi kana namai gumara sam Zeme News Ma Nsa agida saugai delei